laawolkisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillah inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ثم الصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين القائل الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع على طريقته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترى بس إجابة الدبه باوان يتولي الله سبحانه وتعالى يتورن له هندي منتو دمو منتورن له منتري هور مكو نلاد مكو وكدي منتري مو جرنو دمو كانكو الله سبحانه وتعالى سبكو كانكو تو هندي اجرني دي koɗum woni alhamdulillahi min jarnima an Allah min weltanike on onon julɓe ɓen kono hanude wi'irde yettore jarnode ko Allah foddi juulude nge nelaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam on mo neliri fii yurmede fii tagore nde fof yimɓe ɓen e kulle ɗen leɗɗe ɗen e kala ko o tagi ko yurmede ɗum ɗon woni ko neliri o nelaɗo yo yurmede Allah o ɗe makko kanko e ɓengude makko nde kanko nelaaɗon sallallahu alaihi wasallam e musidal makko ngaal e sahabaɓe yiwnoɓe mo gomɗini mo wuuridi e makko maayi e hoore ngal gomɗinal ngal ɓe gonɗini mo wattende ɓen iwtirɓe ɓaawo makko ɓen ɗon jokkiri Allah no haaniri jokkirede no yaani rewi Allah no Allah haanira rewirede noon ɗum woni jokkugol nelaaɗo o ko kanko haani jokkede e rewgol Allah ngol no deftumen tata konko wiyata kon wiyete kon akhbari ko wondema ko yo jokkuɓe sunna nelaaɗo ɓe ɓaawo selli imanu makko o haray siɓɓe jomɗiɓe ɗen anndi ɗe puɗɗino yewtere ko wiyete adabul azzifaf needi defgal ngal yewtuɗen ko haani waɗeede jemma dew jombere nde ko honno gorko jombuɗo on kanko e jiwomo o jombi o ma sonnajo mo jombi o ko honno ɓe haani waɗude yewtuɗen ɗum noon ɓaaɗu no feƴƴi hikkintinden ɗon wiiɗen haqqeji wonɗi hakkundeji jombidirɓe ɓe ñalande aranere nden ƴettuɗen ko honno gorko haani wondirde e ɓeygu makko e fiyo dewgal maɓɓe ngaal moƴƴu haqqeji woni haqqeji sonnajo on e hoore gorko o kono ko yewtuno ɗen ko almulatafa yani pijidugol e sonnajo on hande inchallahu
ko toɓɓere tataɓe anndi wino e yewtude ko jang ko enen ko darsonden e wadde wona waaju par ce que en ekkitoto koyen ekkitotoɓe wona e wawɓe wadde waaju ko ekkitagol jange darsuji sifa ko yetten yurnotoɗen tawɗi no haani andede fi yelana golle en ɓuttu ka nder ciwɗi hande yewtere meɗen ko jokkitoto ɓaawo irtugo ɗiya darsuji ɗa ɗiɗi ko wasaya ila zawjain wasuye fewtinaɗo e jommidirɓe ɓen ɗiɗo ɗiɗi kamɓe ɗiɗo koɓe jentitono ɗiɗo ko honno cheikhujo winduɗo deftere nden on o wasiyiɓe yani hemo yettoɓe goɗɗum feƴƴino yanen golleji sonnajo ɗin ko honno sonnajo haani wonirande moodi muɗum ɓa yewtino ko honno moodi bon wa haani wonirande mo kanko sonnajo o hande yewten kanko sonnajo o ko honno o haani wonirande moodi makko no jeeya hadise mo yewtunoɗen ɗanani taɗon sallallahu sallam maaki ɗon ɓenni aduna o fof ko weli foti o foppu makko ɗum ɗon enen wonɓe tentini enen ɓe wonɓe ɗe leyɗe ɗo ɗe gandani ɗum ɗo hoore meɗen a ñaamay ko faalɗa yara ko faalɗa wowla ko faalɗa acca ko faalɗa ɗum ko weli foti wonkini nelaɗo maaki o aduna o foppu ko weli foti kono ɓe maaki ko ɓuri moƴƴude ko weli fotiji anduna ɗi foppu ko heɓugo sonnajo moƴƴuɗo ɓe tindinimo ɓe inni on sonnajo so tawi a ndaarimo hara ko yiyatama ko yeeso ma mo jinda ma mo jooɗi yeeso ma e wonki maɗa kii ida nazarta ilayha tasurruka bi nadriha hara no weltine sa ndaarimo yiɗa weltori laargol ma ndaara ha wiya banni ka wonki ma hay sa yettata mo hara ewa ka wonki ma banni ko min jeeyoɗo si tawi a yehi a accimo hara a hula bone a hula fiiɗa yehi a hula a habbaki gorko naari naati ɗon ɗum ɗon imo howi hoore makko mo waɗi mo personnel fimaɗo an ɗum nelaɗo maake ko oɗo woni sonnajo moƴƴi ɗon hara wiɗen ɗo kanko garko cheikhujo wi wono jeeya e toɓɓe wasiya to en ɗen enen jombuɓe ɓe enen e ɓeygu meɗen an yatatawa'a wa yatanasaha bi ta'ati llahi tabaraka wa taala واتباع أحكامه الثابتة في الكتاب والسنة ولا يقدم عليها تقليدا أو عادة غلبت على الناس أو مذهبا فقد قال عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا woni go'on e wasiyeji ko wasiyato en kon ko nde gorko e ɓeygu muɗum ɓe etoto ɓe laaɓondirana e nder ɗoftagol Allah subhanahu wa taala ɗiɗi on ɓe jokkay ñaawooje tabitoɗen e nder deftere qur'ana nde e sunna nelaaɗo o hara ɓe hikkinaali yeeso e dow ɗiɗo ɗiɗi sabu ñembingol ko yimɓe waɗata ma ɗum aadaaji fooɗude de hoore yimɓe ɓe ma jokkugol mazhabu menen ko men mazhabu kaari tawi si tawi mazhabu kaari ino lundi e qur'ana Allah e sunna nelaaɗo sallallahu alaihi wa sallam sabu Allah subhanahu wa ta'ala wi ka qur'an haa gomɗinɗo gorko e gomɗinɗo sonnajo si tawi Allah e nelaaɗo muɗum on ñaawi hunde hanantaɓe kamɓe ɗon ɗiɗo kaɓe suɓo goɗɗum goo ko werata wonkiji maɓɓe ɓe acca ko Allah e nelaaɗo mum on suɓi kon Allah kamɓe ɗo ni kala yedduɗo Allah e nelaaɗo muɗum on haray on ɗon o majji majjere feeñude ɗum ko suratul ahzab aya 33 toɓɓe arande ɓene nden noon ko wasaye ɗiɗi on an yaltazima kulla wahidi minhuma alqiyamu bima farada allahu alayhi alwajibati walhuquq tujaha al-akhar fala tatlubu az-zawjatu mathalan an tusawiya ar-rajul fi jami'i huquqihi ولا يسبغ الرجل ما فضله الله تعالى به عليها من السيدة والرياسة ويظلمها ويضربها بدون حق فقد قال الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم دينا بندون اواساي جدي وoko kambe dido be tabita goto kala e mabbe daragol e konko Allah fardi e hoore makko immorde farillaji e haqqeji ɗi o waɗi e hoore o neɗɗo ɗo telemma siɗɗo makko o yani haqqeji debbo on o ganko gorko o daro e tottugol ɗi
haqqeji gorko on debbo ndaro tottadi goto kala maɓɓe maapo anda ko woni haqqe gorko on e hoore an ko woni haqqe debbo on e hoore an goto kala maɓɓe totta ɗum e sengo timmo muɗum o masalan sonna ɗaɓɓirta moodi muɗum kamɓe ɗiɗo ko ɓe fota e haqqeji iɗen fota terɗo koye jomminirɓe iɗen fota ter e piiji ɗi haqqeji maɓɓe ɗin ɗi fotata gorko on kanko kadi o ettatako e townitugol hoore makko fii tun Allah na ɓurnimo e hoore sonnajo on e ko ho yaagal ngal ka nder galle ton e hoore yaagal o tooña sonnajo o o futta e makko o piya ko adda wo e haqqe mo Allah subhanahu wa ta'ala newnanimo eɗen anndi no woodi ka Allah wi newnani worɓe ɓe yo piw sonnaaɓe ɓen kono karama koɓɓen kadi ɗon ko adi kon fof yumma Aisha o wi nelaaɗo jombi sonnaaɓe 10 o piyaala e gooto maɓɓe e ñannde wootere karama koɓe wi'uɓe wondema no sellana ko kaw piyamode makko ɓeygu makko wo ko yo ƴettirkum lakkere ko kun ɗon o ƴettata o piira sonnajo nelaaɗon kadi nera memaal yeeso ngo no woodi e worɓe goo hatten ko ɓe faaɗi hakkil sonnajo on kala ko wooli ko mettiɓe kon ko anndinirta sonnajo o wooli ma o waɗi ko welata gorko on wo ko bantongon ka yeeso nelaaɗo no harminan ma ɗum ɗon an gorko o piigol debbo e yeeso ko harmu ɗum sa ma ye ɗum a tuuballi ruttiɗa sa yehi ka Allah haɓɓete piigol debbo ko nelaaɗon toŋi sa fijiri ko nelaaɗon toŋi ko a yoɓa coggu muɗum nelaaɗon no toŋanma memugo sonnajon ka yeeso ya faɗɗi janngo ɗo ma janngo kikeɗeya ɗon e mawlugol lunno iɗa futte mon munci haramun aleyka akhil habib ɗum ɗon harmanma ko namin noon harmini mi yottina e maɗa nelaaɗon harmini sabu min e maɗa en harminta ko Allah tun harminta nelaaɗon yottina Allah harmini ɗum ɗo o dagini ɗum ɗo Allah wi ka qur'ana hino woodani sonnaaɓe ɓen nden huunde sifa nden huunde nde ɓe farlana worɓe ɓen no mari e hoore sonnaaɓe ɓural Allah si tawi worɓe ɓen anndi wondema ko anndugol maɓɓe ko kamɓe ɓuri marde doole ɓurna e hoore sonnaaɓe gorɓe ɓen Allah wi wallahu azizun hakim ko Allah ɓuri teddude ko kanko ɓuri ñeeñude ko ɗum waɗi so waɗiri ni nayi a ndaaro ko Allah waɗanma ɗon ko dartuɗa tooña sonnaajo آية دي بقى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ورب بودام دارتو به هور سنة يعني جنام دول هور سنة بسبك الله بردين دي بوب ما به هور بيا غوركو بوري سنة جو سبكون كو بدپانس جول ما به بساي سنة جو فيتين no yoba joddi suudu ara heɓaali moodi sabu ɗum na golle ma an sonnajo on Allah wi bima anfaqu amwalahum ko worɓe ɓen haani dépensude jawle maɓɓe ɗen ka gorko sonnajo on ka hoɗata ɗon ka sonnajo on ñaamata kon ko gorko on haani fawtaade ɗum ɗon ko ɗum si nelaaɗo maaki jama sababu man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu ghaddu lilbasar wa ahsanu lilfarji faman lam yastati fa alayhi bisiyam fa innahu lahu wija kono sukaaɓe kala heɓuɗo feere moɗon affaire dépense on tawi mo waawi hunnani o dépensay o holtinay o ñamminay o hoɗinay te mo waawi ɗum ɗo yo jobmu so wawata ara mi yamirimo hoorugo ko ɗum ɗo wonantamo lekki yo hooru ha ñande Allah okkorimo jawɗi ko jombira o dankora ngol to ko ya jombu dankoɗa ko ɗum ɗon ɓurɗa e hoore sonnajo on si tawi ko sonnajo on ma on fotoy on yoɓugol bil laandigol ɗum ɗo welata worɓe ɓen yiyatagol ɓe an gorko sonnajo on yoɓay si on yoɓi ɗum hannde kadi hiwi wongol ɓeygo hannde kadi ko kawtal won ɗon ko room metti minen mi wiyata ɗum ga on fotte ka suudu mo ɓe yaltira to fotto yon kiikiiɗe ko room metti noon yawla ƴawreji ɗen haa mi fitta suundu ma ɗum lootan e maaro ko on haa mi law ƴawreere nden ko ɗum woni ɗon sabu ko worɓe ɓen naɗe doole ɗa ko ɗum ɗum mariɗa doole hoore makko ko dépensata ko Allah wowli Allah mantiɗo sonnaaɓe jonni ɓe ɗo sa faalanude hoore ma ida tawa sonnajo moƴƴuɗo ɗo ko Allah wi ɗum fassolihatu sonnaaɓe moƴƴuɓe ɓe qanitatun toƴƴiniɓe ko Allah yarniriɓe ko hafidatu rentiɓe lil gaybi e piiji wirɗiɗi watta ko wiyete zina bima hafida Allahu konko Allah aynini ɓe muɗum sabu mini rene hoore mum amma ɗum ɗo ni wallati takhafuna nusuzahunna amma ɓen ɓe huɗuɗon townitare hoore muɗum Allah wi fa'iduhunna waajeɓe si tawi ɗum waaji ngun nafaali wahjuruhunna fil madaji taƴi ɗon ɓe ka balndi si tawi ko hulowo Allah sa waalodi e ɓeygu ma e danki na nder saamburu on fof dey
saka danki to naka julle Allah wi filma daji o labbinno ko yon waalo gorko waalo huccato sonnaaji tay ko hulo walla yiri do Allah e nelaado sallallahu alaihi wasallam so waalo de mode makko hucci to dun non ko lowru e makko non tay ko hulo walla so hulata Allah non o yetto be wana e be ko min bijirta mi andinte wona antoni gorko na be do wona wolayde do ko wona wolayde do ko tawbe no reeni hoore mum ko neebe hebaali gorko ko moodi mum hay si tawi dum do woni sabu ƴettugol wonki makko kin arata o yaata wonata do o taake gorko ha yedda Allah ko habbi ko moodi makko si tawi woni o heɓi tuyo ha tawi ɗum wonay bone wonki makko kin mo wakkili maayugol yaha ka Allah kono o jeenata fi ittugol tuyo e makko ko ɓen no wona yewtere ɗo Allah wi on ɗon haray taƴamo ka danki wahjuruhunna fil madaji taƴeɓe ka dande o wattiɗo hon ɗum si ɗum ɗon nafaali wadribuhunna aray piyeɓe ko nde piyande ɗe wolno nde danani fa in ata'nakum si ɓe ɗoftike on fala tabagu alayhinna sabila si tawi tun woni ɓe ɗoftike on a waajike ɓe jaɓi wota feƴƴiron sa ɗum ɗon nafaali a taƴike mo danki o ɗuytitike o yiltitike ka a wi ko o waɗi ko winoɗama ɗo kon haray dartuɗon si ɗum ɗon nafaali wadribuhunna si ɗum ɗon waɗi a tappimo ni e wiɗen karba koɓɓe wi koye ƴettu sarbe tum fittir kun lakkere tappirama ɗum ɗo haranaka yeeso si o jaɓi ɗoftade Allah wi hara ande kadi noon so fayi ata'nakum so ɓe ɗoftike on wota ande kadi a darto jaggitugol e hoore maɓɓe fi tun hiɗa jonna doole sawa ya andu inna allaha kana aliman kabira ya andu Allah aliyan afwan inna allaha kana aliyan pellet Allah ko o towɗo kabira ko humpitiɗo caméral makko on no hoore moɗon himo renti on mo andi ko honno wonir ɗon ko ha honto jaɓɓuɗo yaɓmiroje makko ɗe haray e ñuugay tun woni joni ko ɗiɗo oyni fa ida huma arafa dhalika wa amala bihi ahyahuma allahu tabaraka wa taala hayatan tayyiba wa asa ma asa ma'a fi hana'in wa sa'ada faqad qala azza wa jalla man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون تلوك سورة النحل كفان إجينا إجيئي سبي عندي كو بياميرا دو بجبي بقول لتريدون دو الله ورنا بنغرندن الله سبحانه وتعالى تولو ورنا بنغرندن لا بدن بورا بروك بوري دي كامبري دو انوي ويلو سبو الله وي سبحانه وتعالى او kala golluɗo golle moƴƴude foti ko gorko ma ko sonnajo tawa kadi e hoore ko golli kon ɗon ɗum har ko gomɗinɗo Allah subhanahu wa ta'ala Allah wi wallahi min wurnay on ɗon gurdam moƴƴuɗan e kadi wallahi min yoɓay ɓe joddiji maɓɓe ɗi ko ɓuri e moƴƴude konko ɓe laatino ɓe golla ko ɓe woni ka aduna wata ye tataɓo on joni cheikhu joɗo natana ɗo farillaji golleji sonnajo ko honno sonnajo on hani wonirde ɗo hande kadi salisan وعلى المرأة بصورة خاصة أن تطيع زوجها فيما يأمرها به في حدود استطاعتها فإن هذا مما فضل الله به الرجال على النساء ما في الآيتين السابقتين الرجال قوامون على النساء وللرجال عليهن درجة وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة مؤكدة لهذا المعنى ومبينة بوضوح ما للمرأة وما عليها إذا هي طاعت زوجها أو عصته فلا بد من إرادة بعدها كانكو شيخ جوي واسا يجي ماكو تاتي جدي تتبري واسا يجي كو واسي نجمل الببي وإني لو هنو فاوي سنة جون فوتوال hertori kanko sonna jon tun o jeyi ɗum ɗo e anndina yewtino fi gorko on hannde ko personnel fi sonna jon tun o inni go on koyo ɗofto moodi makko e konko moodi makko mo yamirde e keeri ɗi piiji tawi himo waala ko hattani kon fof koyo ɗofto moodi makko e muɗum sabu ko ɗum ɗo woni si Allah ɓurdini ɓe kamɓe worɓe ɓen e hoore sonnaaɓe ɓe wona woniro noon eɗe aayeje ɗe janngude ɗen ɗa ka Allah wi arrijalu qawwamuna ala nisa ɗum ko aya goo oya ka wi walirrijali alayhinna daraja ari e hadisaji ɗuuɗuɗi selluɗi kadi ko cheikh nasiruddin albani woni wolde tentinɗi fii o hunde nde wonɗen e wowlude muɗum ɗo feññinɗi laɓɓini poyi
ɗin piiji tawɗi no waɗɗi sonnaajo o wodan ɗi sonnaajo e piiji tawɗi no waɗɗimo si tawi woni o ɗoftike moodi makko ma o yeddimo hadisaji ɗi feƴñini ɗum ɗo sa ɗoftike ko ɗum ɗo wodanma sa yeddi ko ɗum ɗo woni wodanma woni noon on sa fala budda min iradi ba'da feere o ala be feññine goɗɗi e majji wonno jo la'alla fiha taskirata li nisa'i zamanina wo sabu heɓata e muɗum wonno ko andintini sonnaaɓe ɓe wuuri ɗen e fewno meɗen ɗo faqad qala ta'ala wa dhakkir inna dhikra tanfa'ul mu'min sabu Allah wi ka qur'ana wo andinti sabu andintingo goɗo nafa gomniɓe ɓe ƴetten noon hadithul awwal isara noon o wi hadisaji ɗuuɗuɗi woni noon ƴetten noon ara noon e majji la yahillu li mar'atin an tasuma wa fi riwayatin la tasumu al mar'a wa fi riwayatin illa bi idin ghayra ramadan woni sellanta sonnaajo o ka hoora hadis go wi ta sonnaajo hooru tawi hara wa zawjuha shahidun illa bi idin si tawi moodi makko ɗo tabiti moodi makko wayata hara moodi makko ɗo ɗon ta o hoorudoy sina hara o dungini moodi makko sina hara ko suumaye on ɗo kadi a yiyay nanay sonnaaɓe goo ɓaawa ɗo ɗum seeɗa alhamdulillah jooni majjere nen no ɗuytaade moƴƴa a nanay sonnaaɓe ɗiɗo no jooɗi no yewta ma tato ma nayo groupe sonnaaɓe hannde kaɓe jooɗi ɓe yewta o no wayi enen worɓe ɓen ka mawɓe ɗen wokko fii rewɓe wolten hulooɓe Allah ɓe yewta fii ɓeynguli muɗum ni yeddooɓe Allah ɓen wola fii banndiɓe ɗimmoɓe maɓɓe ɓen sonnaaɓe ɓen kadi kaɓe mohmodiri o hulooɓe Allah ɓen wola fii moodi booɓe maɓɓe ɓen ɓe hulata Allah ɓen wola fii banndiɓe ɗimmoɓe maɓɓe ɓen ɗum ɗon ko noon woniri a nanayi sonnaaɓe hulayɓe Allah ɓen ƴettaaɓe ɓen ɓe wiya he kaari kam moodi makko no yiɗimo he hakken ko yiɗimo o hokkimo suuma yon hikka moodi ma yiɗaama so mo yiɗuno makko banque account makko on banque o windanoma ɗon o windanteno ɗon cek 5 000 euros ma 10 000 euros ma 20 000 euros o jonne yow ñaama mi hokkima ɗiɗo waɗu ɗiɗo kala ka dagi ko ɗum woni giggol amma suumaye moodi ma jeya ko Allah jeyi ɗum ɗon moodi ma so innima tawa hooru suumaye mi hokkima wi o waye okkan mbuuɗi acci mi hoora min kadi hooru ɗo welanmi sabu nan jeyi korka sabu nelaaɗo ko yeeti en Allah wi'i e hadithul qudsi kullu amalin libni adama illa siyam fa innahu li kala gollal ngal ibnu adama gollingal ko kanko jeyi illa siyama sina korka fa innahu li ko min jeyi korka ana ajzi bi ko min kadi woni yoɓowo ɗum koɗo kala hooruɓe ɓe Allah jaɓani korka muɗum ɓe ñande darngal seede ɓe yiyey Allah ɓe anndi si l'école no fermude ɗo jooni waɗi ɓe graduation nde ɓe jonnite certificat maɓɓe on hara ɓe suɓi woɓɓe ko wiyeteɓe ɓeeɗo ko ɓurɓe nantude yimɓe ɓen e communauté on ko ɓen ɗon arata jonna yimɓe ɓen certificat ji salmina ɓe ɗon kadi jonna ɓe ɗo kadi an kadi nde si a hoori Allah jaɓanima korka maɗa kan ko Allah woni yoɓowo on ange makko yiiɗeɗo yiitere ɗum no fottana hadise qur'ana no yewti hen hadise no yewti hen en yiyoye Allah si tawi Allah yeeɗi en naatugol aljanna o jaɓani golleji men moƴƴuɗi ɗi o yafanike faljireji meɗen ɗi sina suumaye ta jaɓude si moodi ma hokkima suumaye no o mi faalaka ɗum ɗon ta hokkan suumaye hokkan mbuɗi ma hokkan kala goɗɗum ngo ko wawɗa hokkude man soodanalan kange ma soodanalan coñki ko ɗum ɗon ɗa wawa hokkudilan ɗum ɗon amma suumaye on si suumaye no ɗum si moodi ma no ɗon ko ya howru suumaye hay siko ñamande ko ya yoɓude ko suumaye ko farilla sa ma ya a hoorali a tewtike moodi ma ɗi ɗon Allah nangete wo ɗiɗi on wala ta'dhanna fi baytihi illa bi idni wota dunga newnan hay goto naata ka suudu makko kanko gorko on sina ala ko kanko newnan ma ya newnan kaarijo ɗum woni hadis ara noon hadis thani ida da'a arrajulu imra'atahu ila firashi falam ta'tihi bata ghadibana alayha لعنتها الملائكة حتى تصبح وفي رواية أو حتى ترجع وفي أخرى حتى يرضى عنها حديث تتبون عفوا حديث ديدبون نلاد صلى الله عليه وسلم ماكي ستوي غوركو ندي سناجو مودون كدانكي مودون إذا عندك ولا ولل دون سناجو سالك أرده غوركو والك نموني ها ويتي ما غوركو والك لا هوتي مونيكي sonnaajo ko hino ko iwtirta ɓaawa makko malaikaji ɗe narde huɗamo ha weeta haray ɗi dari ɗon kamɓe ɓe ala golle koye sina wi ko Allah wi ɓe waɗe ɗum ɗo ko ɗum tum ɓe huɗamo ɗon ha weeta hadisi go wi wo ha kanko sonnaajo o yiltito yaaka moode makko noti kon
hadi tataba wi ha gorko on welto fanni gorko weltaake ara malaika no hudude mo hide ngandi non ko no weltintamo ko fof ko saari a jeejimo ko ɗum no waɗi naajo si tawi woni o ala ko golle sina settugol hunduko makko ko muusina e hoore mode makko mo mari nambara molanaɗo yumma fatimatu zahra geɗal nelaɗon sallallahu alaihi wa sallam ñande ko seyna ali yehi ɓe fottoyi e piiro kamɓe julɓe e heeferɓe kefeero mo heeferɓe ɓe ɓurno hoolorde on ko ɓuri marde doole e wawde piiro seyna ali a hendimo regilimo warimo o arti noon ka suuɗa anndi gorko no mantanagol ɓe hingu muɗum ɓawo wari mo jooɗi yeeso fatimatu zahra wimo anndi oɗo sonnaji ko kanko woni président rewɓe aljanna ɓen oɗo no hani mantareede no hani manteede imo mantori oɗo ko ɓeygu makko imo mantanade no ɓeygu makko fiya ɓeygu makko ɓurtu weltade o wi kaarijo oyni mi warnomo fatimatu zahra geɗal nelaɗo o maki awa gorko warama ɗon sayna aliya moni gorko warama ko gorko wara ka ko waruɗo gorko on woni gorko yumma fatimatu zahra yi yeeso mawdi muɗum o andi ɗum ɗo gorkolngol makko ɗo welali mawdi makko o wimmi kisan o ƴetti gimɗi gimi o yimi na noon hoore leele na bintalaali wona farbatela wona sa yata yettolan wi o waɗuno ko gimɗi weltinirɗi mawdi makko mi sellana sonnajo ka o yimana mawdi makko o yimani ɗon mawdi makko o takkimo ɗon ha o wacci seyna aliya ha o ngaari ndin moosi emba hiɗa laɓa haysi komin haramo kaniri wa min emba hiɗa foti emba hiɗa juuti hara mo raɓɓiɗiri wano min kala piiji ɗin o mantiri hay ko oya wonda ha gorko o moosi o ari o jogitimo ka jungo ko balawal ni o fewtite makko o uggini e hoore makko o hiɓɓi gite makko ɗen e yeeso makko ngo ha waya so lunnotomo inni o wacci hakke haaleji ɗen yewta fino famere o inni a yaafani kala ko mi woli kon gorko inni mi yaafike si tawi kala gorko jooma hakkiljo sonnajo ma o waɗima ko welalima o dari ke yeeso maɗa o amanima o waccima o mantima hiɗa duwa weltade yaafoɗa saabu o anndi ko yaafoye o woni e ɗaɓɓude onni a yaafani kala onni a newnenalam yaka fay ngan saabu hulɓinimo moɗo makko sayna ali yawi mi newni o yimmi o dogi kisan ko yeewi ka nelaɗo no jeeno jikku maɓɓe so ɓe yi fatimatu zahra ino seeno ka maɓɓe hay si tawi ɓe ronki honɗunde hiɓe ŋuŋi honɗunde so ɓe yimo tum ɓe yimmoto ɓe doga ɓe jaɓɓomo enen kadi ettoɗen sottinen ɗum ɓikkoye ɓen jiwoy koye ɗum no wela ɓiɗɗo yiwgo baba makko no hittini fii makko no woodi babaɓe ɓiɓɓe ɓen hiɓe ɓuttini fanni babajo hewtitare ka suudu a wonaani babajo moƴƴuɗo na ɗum woni babajo koye taw har ɓikkoye koye no welti ko artata kon sonnajo no welti ko artata kon woni ɓuttinɗo galle maɗa ɗen nelaɗo yimo ara tum ɓe ɓakka ɓe walino ɗo ɓe dogi ɓe jaɓɓimo ɓe addimo ɓe joɓɓi ɓe tooli ɓe addi ɓe wuundimo ɓeygu goɗɗo ko ɓiɗɗo maɓɓe kono ko sonnajo daari ina sellane ko wuuɗora ɓiɗɗo ma jombaɗo ñemmingol nelaɗo on ɗum ko giggo wonɗamo hollude ɓe joɓɓinimo kawre busal maɓɓe onni baba en ɓe makina onni mi woliɗa konngol ngol welali haali ɓe imminimo kisan kaw jooɗi anndi hari ɓe weltorimo ɓe imminimo kisan kaw jooɗi ɗon o watti ɗon kono mi sertale makko ha mi yimanimo ha o weltike yeeso maɓɓe ngo har sansino wojji gite maɓɓe fof wojji ɓe sansi kadi ɓe welti seeɗa ɓe maki ɓeyni Allah wallima har mi yima ka nder yiite konngol gotol ngo wooli emba gorko warama ɗon goɗɗo nelaɗo maaki ɓay tun a mettini ɓernde moodi maɗa nden ɓe maaki har mi yima ka nder yiite kono ɓawo makanire kadi mi accali mi yimuno mi waccimo mi welta mi jeejimo ha o welti ɓeyni Allah wallima mi dandatano manga yiite ɗon ko laaɓi jel wolanta moodi ma haalaji ɗi welatamo hay ka futuro ɗo ka moɗon ton wonno joni no woodi ɗo ni ton ɗo yewtuɗo moodi mo hay woɓɓe ɓe hay ɓe ciiɓoto subhanallah huɗo Allah safala aljanna hadi tata bon ɓe maaki walladi nafsu muhammadin biyadihi la tuaddi almar'ata haqqa rabbiha hatta tuaddi haqqa zawjuha ولو سألها نفسها وهي على قطب لم تمنعه نفسها حديث تبون owi mi nelaɗo maaki mi wondiri ommo wonki muhammadu o woni e jungo mum nelaɗo no wondira Allah
hankadi no yawa wonirde wallede nafsi bi yadi mi wondiri ommo wonke woni jungo muɗum ko Allah wonda wolde fi muɗum ko Allah jogima wonkiki ñande faala jabitude o jabitay waɗano hokkirnoma noon hokkma ko no hokkanoma ɓeyni mi wondiri Allah on jogitiɗo wonkiyanki sonnajo o wawata weltinde Allah yani o wawata tottude haqqeji Allah si tawi o wawata tottude haqqe moodi makko si tawi tuk o weltinta moodi makko hara Allah weltantako mo sabu honɗum sonnajo on ɓe maki o haysi gorko on noddimo tawa hara mo hoore num puccu ma ngeloba himo waɗɗi ton si moodi makko noddimo ɓe maki ko yo alo ka hoore puccuɗon o jonna hoore makko moodi makko to nelaɗo maki mi yettini hadis na yaɓon ɓe maki la tu'dhi mar'atu zawjuha fi dunya illa qalat zawjatuhu min al-hur al-'ain la tu'dhihi qatalaki Allah fa innama huwa 'indaki dakhil yushak an yufariquki ilayna hadis na yaɓon wi'i sonnajo wonɗo ko aduna ɗo o lorrata moode makko kan aduna ɗo sina ɓeygu gorko o wonɗo ko aljanna ɗo hurul ayni o wi'anayi kanko sonnajo wonɗo ko aduna on wota lorrudey o gorko yo Allah huɗe qatalakillah yo Allah huɗe andu o gorko kamaɗon ko koɗo fa innama huwa alayki indaki dakhil ko koɗo tun kamaɗa hewtikka o accitete o ara ka amen ga ko ɗum sonnaɓe ɓen ka hurul ayni kala gorko mo Allah yiɗi aljanna himo mari ɓeyguli ka nder aljanna ton ɓenno ko wi'eteɓe hurul ayni hara tawtaka ɓe wonɓe ka aduna ga ɓe ton ko ɗon tumɓe woni ɓen ko ɓen ɗon ko ɓe jiwɓe tun kadi si a lorri moodi ma andu ɓe hurul ayni ɓe no yennude makko tan ɓe makko ɗin ka aljanna haray ɗum ɗon ko hadisi nayaɓo on ni hadisi jowon عن حسين بن محسن قال حدثني عمتي قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعد الحاج فقال أي هذه أذات بعل قلت نعم قال كيف أنت له قالت ما آلوه إلا ما عجزت عنه قال فانظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك o sahabiyankojo ma o neɗɗo wetteɗo Husayn geɗal Mohsin o wi mi arno ko yaaye an kanko yaaye an o wi'inmi mi yahuno ka nelaɗo on sallallahu alaihi wasallam sonnajo inde mum wolaka ɗo hara so landitaki ɗon saabu mi anda inde makko mi ɗaɓɓitali inde nden hara no inde makko no woodi ka wola nokku go kono ala ɗo jo wona inde sonnajo on ɗo kono sonnajo wi mi arno ka nelaɗo on fi haajuji an goɗɗum e haaju an ni tawi lan ari ka nelaɗo on nelaɗo yilan to ɓeni kombo ni ene ono mari moodi on sa min tigi mi jaabi yani waɗi nelaɗo no way ko landato sonnaɓe muɗuɓe ɓaani sonnajo si ari ɗo ko yaha direct ka sonnaɓe jongalle mo ari ka muɗum ona hay si tawi koye jongalle o ari ka muɗum kono ka ɓeygoli makko ɗin waade warta taw to nelaɗo yi sonnajo ɓelandi kombo ni ene ono mari moodi kanko sonnajo on wi mi jaabi min tigi mi wi hiila mari ɓeyni ko honno wanɗa moodi ma hande kadi woni yewtere nen hakkude nelaɗon e sonnajo arɗon ka maɓɓe ɓeyni ko honno wanɗa moodi ma sonnajo wi o wi mi accata weltingol mo sina konko ber ko mi wawata kon ma alaw illa ma ajistu an mi serali mi ala accude miɗo golla ko welayɗimo sina ko ber ko mi wawata kon fof o tawi nelaɗo wiyane mo ngokko ngol ɗo awa ndaarude ko honno waandamo sabu ko kanko woni aljanna ma on ko kanko woni yitte ma suɓa ko no ɓuranma moodi ma ko aljanna maɗa si tawi a waɗay ko welatamo sabu no woodi wi'uɓe goo sellana sonnajo no woniri noon sellanta gorko on ka wuula o towna konnguɗi makko ɗin sengo dow baaba makko e yumma makko ko waɗa noon sonnajo sellana sonnajo ka daro o huɓɓina ɗaƴi makko o furtina gite makko himo sonka mo ta hara ko moodi makko woni wolande faala sonnajo faalaɗo aljanna wowlirantano moodi mum ɗo ko fewo faalaɓe aljanna ɓe wonɗen o wolande goto kala e sonnaɓe nene gotoɓe meɗen heƴitiɓeɓe yoɓe darɗo hoore maɓɓe ko noon ɓe wayi alhamdulillah yoɓe toro Allah yallah tabintinɓe muɗum yoɓe waɗi ko nelaɗo make ko allahuma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik Allah o e yiltinireɗo ɓerɗe tabintinan e dina maɗa ka sina noon ɓe wayi yoɓe toro Allah fayin allahuma ya muqallibal qulubi qallibu qalbi ila ta'ati ko an yo Allah waylito ɓerɗe ɗe ɓe waylito ɓernde nde nattala e ɗoftagol ma
sabu yeddugol mawɗe maɗa ko yeddugol Allah ɗoftagol mawɗe ma ko ɗoftagol Allah si tawi a purtina gite ma funtina ɗaɗi ma wojjina gite maɗa wola tutta hiɗa sonka ɗa ciib hara ko ange mawɗe ma wonɗa yewtede ɗum hara woɗɗodire nde yewtere ɗo sabu nelaɗo ko makani oɗo fanzuri min ayna anta minu ko honno wanɗamo ko o aljanna ma ko o yiite ma kono ɓuranma ko honno woni hadisi jowaɓo on o wi men hadisaji ɗi no ɗuuɗi hadisi jeeka on o wi ida sallat almar'atu khamsaha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'daha dakhalat min ayi abwabi aljannati sha'at si sonnajo on juuli waɓutuji moɗum ɗin jowi o reeni yani o howi farju makko o ɗoftike jongalle makko o ɗo ko piiji nayi ni so o hoori waɓutuji makko ɗin yani suuma e makko o juuli waɓutuji makko ɗin jowi o ɗoftike yamirore moodi makko nden nelaaɗo maaki dalat haray o naati min ayi abwabi maɗum o naatay min ayi abwabil jannati sha'at o naatira kala e dambuɗe aljanna ɗe ngal o faala muɗum dambuɗe aljanna ɗen koɗe jeerati haray o tawama sifa woni sayna aboubacar oɗum ñande ko nelaaɗo sallah sallam no yewta fi aljanna moƴƴereji ko onna aljanna heɓorta ɓiɓɓe maaki dambuɗe aljanna ɗen goɗɗe ɗen ko dambugal wono wiye ko dambugal hooroɓe ngala ko ittaɓe sadaka ngala ko jokkaɓe enɗan ngala ko juuloɓe ngala ko waɗoɓe ɗum ɗo ngala ko waɗoɓe ɗum ɗo tawi yewti haaɗe jeetati noon ɗe timmi tawinna aboubacar maaki miɗo yiɗuma annelaɗo woni komi yiɗi nenan e babay ngan mi sottirima nenan e babay ngan yani mi suɓike ma ɓuri e hoore nenan e babay ngan ɓe inni kala naatirɗo gootal kala e ɗeɗo harayo noon o malama nelaɗo maki oyni lammari landa ɓeyni hono woni landal ngal ɓeyni ene no woodi arsikaɗo subagol naatirgol e ɗeɗo fof ngal o faala o nelaɗo maki hi no woodi miɗo tañƴini noon an ko a gooto e ɓen warju an takuna minhu miɗo tañƴini ko a gooto e ɓen oɗo kadi hadisi ɗo wi ida sallat almar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hassanat farjaha وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت si sonnajo o juuli waɓuti makko ɗin joyi waɓuto yona tun o immo o juula na sonnaaɓe aamuɓe juulugol ngo ko nambara e maɓɓe moodi maɓɓe landike ɓe ko a juuli min na waɗi lan julɗo ɗulle ko golle gorko on noon Allah wi wa'mur ahlaka bis-salati wastabir alayha la nas'aluka rizqa yamir ɓeyngol maɗa nin julde nde an kadi muññitoroɗa julde nde na mi landaki ma ya addu arsike sabu inna ko ɗum addugo ko ɓe ñaama dankagol ɓe ko yettol juddiji cuuɗi e biilji ko ɗum waɗi satti ha feƴƴiti joni ala e juulude ma ala yamirde ɓeygude maɗa nde yo juulu koya ar landoɗa a juuli ɗum ko haqqe gorko on noon an sonnajo on weltano arna heeɓi gorko landotoɗoma si a juuli ma immo juula sa heɓal gorko wowɗo noon hara heɓali moodi hara heɓali naɓowo maka aljanna ko woni moodi ko dartotoɗo landoma si a juuli weltanoma si a juuli nodde landoma yeetoma waɗuto hewti immoya ha juula si tawi alaka ton hibbayɓe ndiyan e maɗa si tawi waɗuton fewndika heɗaɗani o noddima ya immagol ma no sattama eɗa ronkira guerde ɓikkoy ya iwdi golle o hibba ndiyan e maɗa ɓuuɓuɗam fiya immo ko ɗum woni moodi ko ɗum woni ɗaɓɓanayɗoma aljanna sa heeɓi sifa on no weltano Allah ko Allah artikima moodi sa heeɓi gorko waɗuɗo haaju muɗum ɗin haaju makko so hoddima kadanki kanko si heeɓi ke ara ko lutti ko no waɗi o ara heɓali moodi sabu heɓali ko naɓowo maka aljanna sa weltoro on ɗon ara toro Allah yalla sansare ɗon imma o sansiramo o wonta aade juɗɗo moƴƴuɗo ma o senidira on ɗaɓɓoya gorko naɓowo ma aljanna ko farri ko kanko gorko on ka Allah wiɗe ya alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara kono yimɓe gomɗiɗo dande hoore moɗon dande ɓeygureji moɗon nden yiite nge sa heeɓi gorko landotoɗo ma ɗum an a woni tabituɗo e waɗutuji ɗi joyi a woni a hooray suuma e maɗa o a reeni hoore ma waɗi hoore ma hoggo ko arata ka nder kuuruɗo wo ko moodi ma a ɗoftike mo kanko moodi ma ko yamirte ko e kala ko tawi no yaade e islam nelaaɗo on sallallahu alih w sallam maaki haray a naatira dambude aljanna ɗe jeedati noon ɗe kala ngal faalɗa e muɗum anne sayna aboubacar on heeɓi degré gooto sa faala aljanna ko ni waata haray
toɓɓere wolonane no gaa ko ɗo hadisaji ɗin ɗiɗo jeego o suwani en no woodi goɗɗum gol ka wiyete wujubu khidmatil mar'atu li zawjiha waɗɗagol gollangol gorko on moodi muɗum yewtereji ɓuyno ɗo no woodi karama koɓe waɗi ɗo yeddodire no woodi ko tabite muɗum nande ɗo won en yewtude hannde naataren ɗo hadisi goto tawɗo ko oɗo won en wayde yewtere meɗen nde inchallahu haray ko honno woni ko sakkitorteɗen ɗo ko yewtere fi aɗen goto e sonnaɓe moƴƴuɓe ɓe jeeyaɗo ɓurɗo sonnajo ɓurɓe moƴƴude e sonnaɓe ɓe wuurdiɗo e nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam wuren hiɓe jammunomo kanko sonnajo on sonnaɓe ɗimmoɓe makko ɓen ha hewti hay worɓe sahabiyankoɓe ɓe jammuno sonnajo on karma koɓɓen fof no fottani nden jammore ɗon ɓe wiimo kanko sonnajo on ɗuuɗa landule nokku goo ɓe wii landantoɗo sonnaɓe ɓen oɗo kanko e Mu'aad bun Jabalu ko ɓe ɓii baaba gootoɓe ɓen o sonnajo ɗo e ɓen Mu'aad bun Jabali ko baaba gooto ɓen maɓɓe no wi'e Kasal Mu'aad ɓen mum no wi'e Jabal o ɓen makko kanko sonnajo no wi'e Yazid sonnajon ko wiyete ko Asma'u binti Yazidi ko oɗo woni sonnajo tawnoɗo ko o woni sabu nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam waɗangol sonnaɓe ɓen darsu e alarbaje ɗen hakken ko hiranno fi diina makko kan o woni kanko ambassadeur sonnaɓe ɓen hakkude maɓɓe e nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam o darani nelaɗo on ni nelaɗo ɗo marani ɓe worɓe darsu ñande o ñande minen kadi waɗane men darsu nelaɗo maaki mawɓindirɓe e alarbaje ɗen joni nelaɗo waɗi hannde kadi alarbare kala nde ñande ko darsu sonnaɓe ɓen ɗuɗɗo kala mo koɓe ɓen yaajuɓe gande ɓen si woodi wiwɓe sonnajo duwaka janngude mo gorko a waray ɗo oɗo haadi si yettike en ɗo wondema nelaɗo de janngino sonnaɓe ɓen e alarbaje ɗen ɗum kadi ko wonno sabu muɗum ko Asma binti Yazid ko kanko daraninoɓe nelaɗo inde mi waɗani on alarbaje ɗen joni alarbare kala ko nde ñande koyo mbomodir mi aray mi janngina on ɓe ara ɗon ɓe lando nelaɗo jannginaɓe ɓe lando landule ko mapide ɓe kon fiidina maɓɓe kan oɗo sonnajo o no hoore makko délégation o immi o yahi ka nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam haray ko on ɗo délégation ɗo ko on ɗon woni ɓen e sakkitorde yewtere meɗen nden ɗo o wi an Asma binti Yazid annaha atat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa bayna ashabihi fa qalat بأبي أنت وأمي إني وافدة النساء إليك وأعلم نفسي لك الفداء أما إنه ما من امرأة كائنة في شرق ولا غرب سمعت بمخرجي هذا أو لم تسمع إلا وهي على مثل رأيي يا رسول الله إن الله بعثك بالحق إلى الرجال والنساء فآمنا بك وبإلهك الذي أرسلك وإنا معشر النساء محصورات مقصورات قواعد بيوتكم ومقضى شهواتكم وحاملات أولادكم وإنكم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمعة والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج بعد الحج وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله وإن الرجل منكم إذا خرج حاجا أو معتمرا ومرابطا حفظنا لكم أموالكم وغذلنا لكم أثوابا وربينا لكم أولادكم وما نشاركهم في الأجر يا رسول الله عليك لندا والمكو غاني oɗo Asma binti Yazid o waɗi hoore makko délégation immorde e sonnaɓe ɓen fof fewno makko e ɓaawo makko ha ñande dargal ngal dari o wii yewtere nde no wiiɗa o ƴettama e Asma binti Yazid wondema kanko sonnajo o aruno ka nelaɗo on sallallahu alaihi wa sallam
tawi nela no tolodi e sonna e sahabaɓe ɗimmoɓe muɗum ɓe sahabaɓe wuuriɓe ɓe maɓɓe ɓe tawi nelaɗo no jooɗi hakkude sahabaɓe ɓe kanko sonnajo o wi ɓaawo hewti ɓaawo salmingol assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh nelaɗo e sahabaɓe fof salmiti o inni bi abi anta wa ummi miɗo yiɗoma ɓuri komi yiɗi nenan e baba en an ya rasulallah min komi délégation sonnaɓe ɓen ha kamaɗa ɗo miɗo ari fiyo ɗi wonki yaɗa ki anki wonki anki mi torikema ya andinan komi wommalandade ko miɗo hoori noon kadi wondema ala wo sonnajo wonɗo e hoore leydi ndi ko telemma ka fulnangue ma ka hirnangue nanuɗo ko nde yaltande o ndu ardu an ɗo ha kamaɗa ɗo ma ɗum nanata komi ari fi muɗum ko kamaɗa ko yo nelaɗo Allah sina taw hare mo imo hakkil makko kindo e jogiti sefa ki hakkilan ɗo onni hino mo qirritade ɗo ara nu ɗo onni Allah subhanahu wa ta'ala nelima e hoore gonga ha e worɓe ɓen fop e sonnaɓe ɓen Allah nelima faaɓe e worɓe e rewɓe men foppo amen min gomdinima min gomdini on Allah jo maɗa nelluɗa menen komin groupe sonnaɓe howaɓe haɗaɓe yaltugol tabintina e nder galleji komin jooɗiɓe kadi e galleji moɗon ɗum ko goo ɗiɗi on ɓawo wiide ko menen komin tabituɓe kadi komin howaɓe yani waɗaɓe e nder kuuru acca nder ton ɗum ko goo on ɗiɗi on min jooɗiɓe kadi e galleji moɗon tati on ko menen woni hontirɗe haajuji moɗon ɓe yiɗi ande ko feƴƴata kone gorko ɓeygu mum kon nayi on ko menen woni sowotoɓe ɓiɓɓe moɗon ɓen yani ko sonnaɓe ɓen tun woni ƴetti reedu gorko ƴetti reedu harayade noon boni ɗum ko nayi on noon onon worɓe ɓe on ɓurnama e hoore amen menen sonnaɓe ɓe sabu juuloygol juma o hiɗen andi karama ko ɓene wi aljumu'atun haqqun illa ala arba'in almar'atu wal'abdu walmajnun walsaghir karama ko ɓene wi juma on ko farilla e hoore julɓe ɓen fof sina yimɓe nayo yimɓe nayo juma e waɗɗaki ɗum goo on sonnajo so yehi no moƴƴi so yahali o nangitottake ko no waɗi o yahana ɗiɗo on feetuɗo juma waɗɗaki feetuɗo yahwol tati on nawnuɗo mono nawni juma waɗɗaki mo nayaɓo on ko paykun kun helli faaka ɓeeɗo nayo juma waɗɗaki ɗum sonnajo on wiɗo on ɓurnirama amen saabu yahugol jumu'a wal jama'ati yawgo kadi ka juuliɗo juulgol julde jama ɗum ɗo kadi ko haqqe worɓe ɓen sonnajo so yehi no moƴƴi e lawala la tamnaw ima Allah bil masajid o tan haɗu sonna jiyaɓe yani horɓe Allah ɓe yawgo ka juulirde ɗum ko hadisi selluɗo ken ɗum ɗo waɗuno hay hakkude sayna Umar e sonnajo makko on sonnajo mo ɓiɓɓe sayna Aboubacar jombuno on hakken ko sonnajo on ko on ɗo nani heɓata ka hor leydi ɗo gorko yiɗidirɗo e ɓeygu mum ha hewti on ɗon ki feƴƴinelaɗo yumma Aissa on ɗo hakken ko sayna Aboubacar yino o pay ko yiɗidiri e ɓeygu mum o yaha inni yo accitumo o gerde makko ɗon ha o dogi ka nelaɗo yetti baba en inni mi accitu ɓeygu an nelaɗo ni ɗofto baba maɗa o yehi kamɓe hakken ko ɓe ɗofti o yeha acciti sonnajo e gorko mum mo be maɓɓe eɓɓiri feetirde sengo wonoy ɗon ha ɓaɗi ka dewgal ngal ka eddan timmata ɗon sayna Aboubacar yetti gorko on artir ɓeygu ma o artirimo ɓaw hewti ka o ma mo fokkiti jihaadi o ƴetti jawdi ko yonata ɓayani sayna Aboubacar ko risal ko ɓiɗɗo makko ɓay koko ƴetti mboɗi yonayɗi jonni ɓeygu mum onni miɗo faala hino ɗo ya ñamuɗude somi yeehi mi waro yama ka jihaadi ƴettuɗiɗo dankitoroɗa wuura ɗum ɗo ha maya wota hay gorko goto tan jombe mi faala ya ñamuɗum ɗo fanniɗa wuuri hara a jaɓala goto jombe sabu tampere mi jonnima ɗum ɗo gorko yehi waroya e on jihaadi ɗon sonnajo jooɗi ɗon sayna Aboubacar ɓaynelaɗo feƴƴini sayna Aboubacar feƴƴini ɗon sayna Omar ɓe ari ɓe landimo kono joɗɗaɗo jona jomba ka
moden no yibno lan jawdi ko mi wura fannilan wuri ko mi nya ara mi jombaka oni wodum ko haldigal bongal non yew jonnita baba yimbe makko be jawdi makko ni ko be jombeda kanko sayna umar o jobbuno sonnajo on sonnajo no yidi yewgo julde jama sayna umaru wawata hadude o sonnajo taw yew julde jama sonnajo kadi no habbiti fanni sayna umar hadali mo o accata yewgol kambe dido be godditiri hadisi goto nelaado maki o taw hadu horbe Allah be yewgo ka julirde na umar sabu gollitirgol hadisi don o anni o hadata be makko yewgo ka julirde kono welatama ko sonnajo ko yaltata ko kasudu mabbiti sonnajo won kasudu kono gollitirgo hadisi mbay kambe hadisi goto dum yewnaki mabbe ko enen do wodante be nako hadisi yoyno sonnajo kadi bawo andi to nelaado wi la tamna wi ma la bil masajid o tan hadu horbe Allah be yewgo ka julirde kanko kadi mo anni fannin modi makko hadalimo o yahay be godditi on hadisi be wuri don ha sayna umar feccini kanko sonnajo mo yaade julde jama sonnajo wi do tawi gorko mo yaada julde jama hare wonali gorko o subike ko rewɓe waɗana ko sabu julde gorko on kaka juulide Abdoulaye ibn Mas'ud wi wo ko men faala andude ɗum ko mbo naafigi ko momen yino no tulte julde jama ka juulirde wo hara konno ko men andi ko ɓen ɗo woni naafigi ɓen ko ɗum woni alama naafigan kaku ka worɓe ɓen tultayɗo julde jama hara wala gante jaɓangomo so yata julde jama hara on ko naafigijo fakadi arafna men andino wondema no andi naafigiɓe ɓen turtoɓe ɓen ka juulirde wa qad ra'ayna la yatakhallafu anha illa munafiqun qad ulima nifaqu ino menen wondema turtataji tenen sina on naafigijo tawɗo kadi naafigal kanko makko ngal hino feeñi few ko ɗum sonnajo on iritiɗo ni on ɓurnirama men saabu yewgo julde jama ɗum ko goɗɗum e ko worɓe ɓen ɓurnira e hoore sonnaɓe ɓen ɗiɗi on noon tati on e hewroyegol nawnuɗo nayi on tawegol fure ka juulete surre jowi on hajjogol yiltito kadi yaha hajjoyaonni ko ɓuri mawnude e ɗiɗo hoppumo noon o yawgol jihaadi fi Allah yawgol fiyo Allah welto e kadi hino ɗo menen sonnaɓen si tawi gorko jeeyaɗo e goto e moɗon o yalti o yehi yawgol hajju ma o yehi waɗugol umra ma o yehi ko wiyete ribatu ko yawgol daro e dambugal anda tañinorangal heefeɓe ɓen aray ɗo sowno o lorugol julɓe ɗon kanko yawa daro ɗon ko ɗum woni ribatu ko argol daro ɗon wona wa gardi joni ko enen gollaɓe ka leyɗe gayiɗe gandi sa yehi ka hotel jeeye woɓɓe no dari ka dambugal ɗon udditayɓe baafe ɗe yaha daro anda ngal dambugal ɗo ko ɗo ala aro natugol nde saara ɗo sina o reway ɗo on tigi yaha daro ɗon ɗum woni gardien waɗugol hoore mum gardien fiyo julɓe ɓen daɗu woni si goɗɗe moɗon yehi waɗugol ɗum ɗon ino menen golliji amen ɗi hannde kadi min aynanayi on jawle moɗon ɗen tawi goɗɗo debbo wujjo moɗi mum hara a tawaka e oɗo a tawaka e asma sabu ko a jowaɗo wonde banque moɗe maɗa mbuɗu ndu yiɗa o sa wuppoyde a yiltindira yito mbuɗi ko yaɗi mara mbuɗu yiɗa no waali o moɗe a hejjiti mbuɗi ya ƴettaɗi mara na fere si mo mariɗi kan yaha yogol ligne ɗaɓɓita ko a gujjo huɗo Allah wi jungo gujjo e ka worɓe e rewɓe fof koye taƴe si taƴetake fewno ta huuɗo Allah ta yahoy ka Allah to tahara jungo ma ko darneteɗo yeeso Allah e ñande dalngal taƴe ɗon on ni wo men aynana on jawle moɗon ɗen min wuppa coñci moɗon ɗi tawi gorko kadi no lonci mum no wuppa no tuuna ɗo ha hibbodira goɗɗo debbo no jooɗinoy na fanni ha wuppoyade mi wuppantama min ko mapenilan ko coñci ane ɓikkoy koy awa oɗo sonnajo Asma binti Yazid kanko wi min wuppana on coñci moɗon ɗi ɗum ko goɗɗum ngo hina ɗo kadi min ni ana on ɓiɓɓe moɗon ɓen joni noon ɗiɗo fof ko golliji amen yettitoɗen mbawoto ko menen woni faalaɗo ɓeygu muɗum o si aji mum yami e debbo kaka ɓeygu mum arata ko menen woni ƴetteɓe reedu fiɓe ɓoɗo men on ɓurnirama men ɗiɗa fof kadi ko menen woni aynaɓe jawle moɗon ko menen woni wuppoɓe coñci moɗon ko menen woni ne'oɓe ɓiɓɓe moɗon ɓen famanu sare ko ɗum fillajiri ya Rasulullah ɗiɗo menen min yata ɗiɗa fof onon yahayɗi menen min waɗay ɗiɗo onon waɗata ɗiɗo ko minen waɗanayi ɓe on ɗiɗo ɗum ɗo yona ko sennodiren yona ha ko wawa sennode joddini ka Allah
joddini ka Allah kanko mafini mo ɗum ɗo wonani sabu yo en hawtu heɓe ɓe menen kam heɓa joddi ka Allah ɓay nelaɗo nali ɗum ɗo qala فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه بوجهه كله ثم قال هل سمعتم مقالة امرأة قد أحسن من مسألتها في أمر دينها من هذه فقالوا يا رسول الله ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا فالتفت صلى الله عليه وسلم إليها ثم قال لها در دوتو فايسوناجو ولandi kenelaɗo ɗe landule ɗo o landi kadi kadi fi joddi menen kadi ɗum ɗo wonata sabu ha foten joddi ka Allah nelaɗo sallallahu alaihi wasallam fa hari o salmini nelaɗo yeƴƴitino fewti makko kanko sonnajo on ɓaawo ɗum ɗo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓaawo landike ngal ɗum ɗo oyni yona ɗum ɗo wonata sabu ha menen kadi men sennude moɗon joddi heɓotoni nin to yahugo julde jama yaha jumu'a yaha hajju iwroyo mayɗo ɗowta fure yaha piiro fi Allah darnugol hoore mum fiyo julɓe ɓen daɗu umra ɓaawo umra hajju ɓaawo hajju ɗiɗo fof ko golle moɗon onon yawgol juma yaha julde jama menen kaka cuuɗi ɓen jooɗi defugol wuppa lawƴamiranji mara jawle moɗon ɗen muynina ɓiɓɓe moɗon ɓen mo haaji muyene ɓe mo ara ka amen a ɓiɓɓe moɗon ɓen men dankoɓe ɗum ɗo menen kadi yonal sabu ko yen sendoɗen joddi nelaɗo yeƴƴite sahabaɓe o landiɓe kanko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o yeƴƴiti yeeso makko ngo fof o fewtite sahabaɓe ɗum ɗo no holli nelaɗo har sallallahu alaihi wasallam imo fewte sonnajo ko ɗum waɗi faltafata annabi sallallahu alaihi wasallam ila ashabihi biwajhihi kulli nelaɗo yirtiti yeeso muɗum ngo ko fopp maggo o fewtiti sahabaɓe o landiɓe ene o meeɗi nanude sonnajo landi no landorani sifa landal ha hande o nani sifa ɗum ɗo taw kadi ko mapinimo piidina makko kan sahabaɓe hakken kamɓe kadi ko ɗum ɗo mapini ɓe ɓeyni nelaɗo menen min sikkano sonnajo no mariri ni hakkil min meeɗa min miijotano ko aduna on cey wondema sonnajo no mariri hakkil sifa ni landorgo sifa ɗum ɗo ko ɗum ɗo woni sonnaɓe fa mapiɓe fi akhira muɗum na mapiɓe a waɗan talan ne jogui deftum wiyete talan a inna talan a yetta talan holtinta ñawlan talan darna talan naɓa talan waɗa ko talan woni deftum makko kum gonga Oustaz Souleymane ko ɗum ɗo sonnajo maapiiɗo fi akhira par ce que himo felliti nelaɗon e wondiɓe muɗum ɓen e ɗi sifaji ɗi ɓe sifi pelletti ɗin ɗo mo wuuri ɗi no hawmayi ɗiɗo ko aljanna woɗanimo ɗum ɗo mo o ala sikke muɗum ko ɗum waɗi simo anndi ɓeeɗo no mani joddi moƴƴiri ko ɗum waɗi simo landi menen kadi mi heɓa simani joddi ɗo sabu simo tañƴinino ko joddi bonde o landetano ko menen kadi men heɓu nelaɗon bandike mo ɗum ɗo landike ɗum sahabaɓe ɓe indi kamɓe kadi ɓe haawi ɓe inni menen min sikkano no woodi sonnajo marirɗo ni hakkille men aduna on ceeme miijotano ko ɗum ɗo ka laɓɓingo pulargal o inni men sikkano kamɓe sahabaɓe meni ma donanna anna mura'atan tahtadi ila misli hada min sikkano sonnajo no mariri ni hakkille on sa nelaɗon yeƴƴite sonnajo on kadi ɓe fewtitimo kadi kanko kadi ɓe ari ɓe wi'imo kisan ɓenni joni no hino ɗo la waɗande mbaɗo pikirwal yew ƴettangal ɗo gollitira an e kala sonnajo nanuɗo de yewtere ɗo e ɓen ɓe accuɗa ɓaawo ton faqala laha rasulullah insrifi ayyatuha almar'atu wa'limi man khalfaki min annisa'i anna husna taba'uli ihdakunna li zawjiha wa talabaha mardatuhu wa itba'iha muwafaqatuhu ta'dilu dhalika kullu dari ɗo pikirwal nelaɗon yetti sonnajo o hotu kaño sonnajo hotu kama ino pikirwanga ɓe wi'i andin kala sonnajo wonɗo ɓaawo ma ton immode sonnaɓe ɓen fof yeeto kala debbo wonɗo ɓaawo ma ton wondema o moƴƴingol dewgal makko ngal hakkude makko e moodi makko goto kala e moɗon moƴƴingol dewgal muɗum ngal o etagol o ɗaɓɓa kala ko welata moodi makko e kanko sonnajon o jokkugol ko hawrindini ko welayɗi moodi makko ɗin so o waɗi ɗum si sonnajo woni goo maftiɗo dewgal muɗum ngal no moƴƴira ettiɗo e moodi mum welto ɗaɓɓayɗo welayɗi moodi makko ɗin tun jokkayɗo yahtoreji moodi makko kala ko hawrindini ko welata moodi makko tawi yeddugol Allah nelaɗo ala e muɗum tawi ko ɗum ɗo o watta nelaɗo maaki wondema haray hiɗa mariri joddi wano ɓe worɓe ɗa mariri joddi ɗo nelaɗo e sahabaɓe
tay ko ɓen ɗo wonano yewtede ɗum ko nelaɗon e sahaba ɓen golleji maɓɓe yawgol julde jama yawgol julde juma yawgol piiro yaw hiwragol nawnuɗo juulgol fure surroya yawgol piiro fi Allah haɓɓugol hoore fi yo julɓe ɓen daɗu hajju e ɓaawo hajju yawgol umra ɗiɗo piiji fof sonnaji on ko waɗi goɗɗo tun o moƴƴingol dewgal makko ngal ɗoftagol moodi makko ngo ko raɓɓiɗi kon laawolkisal etagol ko welata moodi makko ko fof o waɗa o poccito kala metteyɗi moodi ɗin tawi ko welayɗi moodi makko ɗi na moodi boɓe soodoyaɓe miski adda fijina na ɓen ɗo wonɗe e wolde mum ko worɓe diina ɓe wonɗe e wolde fi muɗum ɗo tawi ko noon siforɗa nelaaɗo maki wo haray an e nelaaɗo e sahabaɓe muɗum ɓen an sonnaajo ɗiɗon fota tan joddi an wuruɗo ɗo fewno par ce que ko nelaaɗo makuno kon fa allimi man halfaki min annisa'i annin kala sonnaaɓe wonɓe ɓaawa maɗa ɓen ɗum ɗon waɗanaka tahsis ko kala sonna par ce que sonnajo ko wino to komiɗo délégation sonnaaɓe ɓen wonɓe fewdan e aroyeɗo kala wonɗo télé wonirɗo ka furnangue e hirnangue kala nanɗo komi ari ɗo kon haray mo jaɓi o jaɓanayran komi wi ko ɗum kanko sonnajo o wino ko ɗum nelaɗo kanko kadi wiyetibo noon kanko soni sonnajo on a etagol moƴƴina dewgal ngal hakkude ma e moodi ma etagol weltina moodi maɗa tabita e welayɗimo ɗin woɗɗito e mettayɗimo ɗin haray ɗamari joddi sifa ko nelaɗo on e sahabaɓe ɓen yeɓeteno kon ko ñande dargal haray ko ɓer ɗum ɗomaɗo ɗen ka kikkede ɗo inchallahu kala ko hawroɗiri ga e gonga hun ko immorde Allah on subhanahu wa taala e nelaɗo muɗum o kala faljira ko min e oɗan e fofere an e cheytanero andu haray ƴette gonga mo yiɗon o ga gollitiron ko onon jeeyi saabu nelaɗo maki alhaqqu dalul mu'min aynama wajadahu akhadha fa huwa lah gonga o ko pihum majjil ko julɗo o nokku kala ka o yii ko o ƴetta yo gollitira ko kanko jeeyi haray ƴette gollitiron kala faljira wonde ga acci dollage mayre miɗo jeeja kala mo koɓe wonɓe nder ga ɓen kadi kala faljira komi waɗi nder ga fi Allah yoɓe yiyen ɓe feññina ɗo ko faljire nayoɓe acci par ce que yimɓe ɓuyno heeɗi ko fuɗɗotono hen haade wona 60 no nder ton taw acci ɓen ɗon fopp yaada e faljire nden hersinelam min andi noon ɓe gonga on ara inchallah jarama yo Allah waɗa on joddi aljanna ara hersintala inchallah hara on waɗi ko welatalan en wallidiri fiyo Allah subhanahu wa taala welta sabu Allah wi wa ta'awanu ala albirri wattaqwa ne jeeyana wallodirgol e ɗoftagol Allah e hulugol mo feññingol gonga on hara accari yewtuɗo on yewta o falja accidama yewtanen to innami faalaka wirdu ɗon wirtan feññinenen julɓe ɓe gonga on min ko ɗum ɗon tun hara en fof faala ɗen ko gesa meɗen mban ko marchandise meɗen won yeeye woni ɓe faala soodoɓe nden faara noon yoɓe soodu nendi naɓe soodu ko wiyete ma soodugol foron feññinaneɓe faljarane inchallah hara jarama yo Allah waɗa on joddi aljanna o ɓeyɗena on gandal e faamo e gollitirgol ko anduɗen en fof meɗen si tawi Allah waɗi ko gonga yewtara en fof meɗen torki Allah yo Allah newna en jaɓugol gollitira saabu tawna e ɓen Allah wi alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana yo Allah waɗa min e moɗon e ɓen ɗon hara taw sikku min yewtuɗo on miɗo daɗi e ɗiɗo ko yewtaɗo ko wonna ɓurɗi bonde ɗi fof koye hoore am min woni hara en fof en yewta e woni saabu yewtuɗo mo nande ko woni e wolde kon himo andi ko woni e wadde kon himo andi ko ala wadde kon hara en fof meɗen hanani en ka gollitiren ko islam yiɗi kon accen ko welata on kijji meɗen kon welata Allah ɗuttinen hoore muɗum assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal